Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Hadin bon snem ka jingbam Treikam shu jong ka tanat Treikam ka seng Rbyf Youth Federation hakathan Patharkhmah. Nakalyang jong kinongelam jong ka seng sashisin kila Pynim bat penklan Biang ya ka Shnat Treikam jong ka seng hakasnong Patharkhmah. Hadin balaje thma ya kinong kitkam haka arpuhun reuterik ubnai nailar arajar arpuwei harengkat ka jing sakhilang jong Presiden barangba uba Bipul Thangkeu nang tadi Chief Advisor uba AG Sten lembat kiwei di kinong kitkam bahakmat jong ka seng bat kentubru kinongelam shnong. Kinong kitkam bathmai jong ka Rbyf Patharkhmah Circle kikentub ya usamla Rishan Nongtri komu Presiden usamla Remington Singkli komu General Secretary bat kiwei. Central body kan ai Biang session ya uding ba ubak lathong kipor kiba mensua bat nge scam ba uding ba unsei ya kisla ki balong bat kiba jerngam bat kithit kiba scam bat kitnat piar na benta ka imlang salang na benta ka khia gason bat pinya do aga jing start aga jing sampang ga jing pi kumta lai borenga ban scam pi kumta ngan pule ya kan pule ya kini ki mat ga jing ban scam ga jungi bat pinya bot ya ka mo ni ki rang samla ka thang Patharkhmah de Bandung pun kiri khor Papura Jong kaseng Rbyf Federation Takasni Aku 2000 Agustus 2000 Bandung pun takasni Ilalong no kiri khor Papura Jong Rbyf Federation yang mensimnya kene kajing spai panamne sakmat kinlo kinuk sababha pakai imlang salang kularo intre mon semua kintiu kemahagamnya roy kepar yo kekor pot kekia Bat ke kajing sisa pakai imlang salang lay pi barolang ya ka ba ma pi la kloi aban sim ya ka galingkor ane kajing sutu ka bakya halade siman ban nai scam ba kajing rai jong pi ban pensno sa ka Rbyf kamdei na mata kata kajing yo nong ka ba siman ane kata kajing yo nong ka ba pi expect ba pinlong breu ba kunne ba kumtai ha ibubun ki bentang Arai nakalian jonga ngakwa ban prang kendiat kita kalong bapilong ki baskam kanung rem bapinyang dari lagi Jong ki kejak bapilong ki breu ki banap ke jabe om bapilong kita kinongelam ki basuyat naik sadam klem tepat ya sedang kekut klem tepat ya kejisya Arai nakalian jonga ngakwa ban perpau ipi hagane kapor ba kata kalong ba pidai ban keli bat banbu ya kejingkeli halade hakba ayu te mangan kumuta ukun senrang lani uta ubahak sopet mo agari ba kecakal de ayu ngangan ai sakri jonga ayu ngangan cakri anrai wat mudur lani wat ju perkhapat ba kata kari ba kajak benreu jongi lang bro kan le na mata jonga simat lani na mata jong piwi simat makan mawe kentin ka boong hakitin pareng ka boong Star shine at night, and some star shine in bright daylight. Kabamot ba kiklur, kidan ki bapaw, but kichupau, kichushai, hakapor minmit, hanreng, ni tepat, ni jui bat ni sakiru, ba kidan kiklur ki basai, hasihit meneng, wat apreng kicing palang, bat kicing shai jong si. Entah kicing temu jonga, ban Pynim Biang, mane begini Treikam seisin. Begini Shnat Biang seisin berkersiu tiak ya ka Patharkhmah Circle hakaba la mention daki nongelam barim jungi ba kade ka circle ka ba larim hakini ki benta jong ka thain ka jungi kumta na kalian jungi ngai khot ki wer pi da ka jingi bat da ka jingburam
Hakaba mapi penyesno kilang ha kibabun kibenta nimdei banong ba ladeh ban semai ini nilalong ki Rbyf ki Bapura kajing kli kamalong tang home president bat au secretary bat punta terter andrai totep basisin mangila ban semai mangilong kum kita ki rang samla ki benik sapang ban prang ye gari kita bandreo ban penskam ganong rem nidei banlong kita ki breo ki basuthu ki kajing sampang bat Kibadan kata kami sim banyak Treikam kano benda. Tanya ke Rbyf Barok ke distrik ngayele tengek bakungno bangin lum ngin lang lu Barok kun samla kiri rangba jong ki song masa di distrik bakin kloyer ri penesno bat ke Rbyf kada galong bangin yo ya ka sur jong pa negeri boy ba nginla berwara ke roy ke par lembak ka cimi teli ke ba ngi ngidon mentang ngilala ban sakhi ya pat pajba bangilala ban sai asli ki ambulans omla ka jing ai bisa lagi finance mano kim syaraya bisa ngiru milarai bagi nempan bisa na kino hande lai na kita ti bawan ai subhai ni kumpang ngidon tagi lokal meli jo kajirang bolai no ini hadu silak tengka ngidon na kalian bu Emily umsing konstitusi ulayar hidup layak tingka bagi dan bu MBC jongka umroy ulayar ini silak tingka. Lainnya kata ni dan baru kepisah ke bangila ban yo say ki Rbyf balance ban unta sakawai hisyan ni say no na unta kani ka western riboy ki jungi kade pat kepisah ki khot jungi. Baru khot ni yo ai kan sispa tingka no kan sispa tingka sakasek baru sistem kita nak tibu tak cukup dengan si benar kamu pilihlah mana itu cispa aku kita perkat ke ego pilih saya kasih buat perkat pakai ego kasih kan leh dapat ajokan ngileh dapat ajokan pajak baru kue kamu tahu bodi Rbyf diundek apa ngira leh nama tahu pajak ini baru kue kamu kajing leh cumi ngira lah menai kau habis for bagi dong plan di karantin ngilala poi ya kita kiying kita kitin na nagjinge kajuki ibaman ha kita ki natural disaster habang ngilala yung pajba kung gidukot na kupad sa ki ba hindi magbu kata kajikmi ba tangkar na ngarong karmiya makabir kan lei ng tajungan ngiyong mati kay ba pinle na magtakarmiya ngiyong ay matang kasispa tangka sa Rbyf kamanginla mantikit na pambulan ngikampan sa kong tingka simlay lalu ipan si pun kasih naik lese gila pun ifi ai cispa aku hakat cisna nyong ai cispa tingkah syaka seng bang ikit kambulan bang ai play pat ya barok kit khot kibala ya no subha hadu kabang ilala batit afli bat minang dodru mentaka balance kabang minsa say shen say kawi kambulan na mentaka western ribuan bang yang nujar bat kiwi kisang di bedah apa gariban distrik kani kejingan kloy jumpi samla kiri ramba haban peniasno yang di berka Rbyf kapan pausya bangi ya ka sentrai ka badai dari boy distrik ka bala sek di pondai bat kambam syamla nyosu kum kita kisengtit bat ka bala syamla kalian ke sarkar mengilong ke way pening kiseng ramba kiba ngidon haman la ke isu ka bakajat pendriu henyong trep kadolkam ni sim banjung teli kiseng ni Treikam bandawa ha kabidi berkiegi kimat ka bangisko ba hapo jelam megalaya ni don kam Treikam ni lai don lam haus samaja khanlai bania dawa ya ka jing Treikam ya ka ILP hapo ka jela ka jungi bat na khanlai teli kiseng baro kiseng kisang ban mi no tip na kadau jongki simet lese kimbiang kinong ilam kia pajak prah ka ing jongki Henry ngi nyok ligi seng di bangila dan lalu arja kanyo hadu mentaru ngi dang yail. Ngim sem la kala na kanong rem ka bangi dawa bangi dang yail ngai lalu tipor mensua hadu tipor arja kala hadu mentaru bangin dawa ya ka sorka Treikam no madro dia ka ILP hapo ka jela ka jung. Hagite kisna arja katsa hagsem ka bangi simti ya ka CC betuma juga Rbyf ngilakan si gentil banong bangin kwa bani Treikam su bagi seng na po ki garohil jungi kadang galong bangiwi ya kata ka refill act lada lalu bukan ya ka ILP na po ka thup jong kata ka preamble jong kani ka Bengal Eastern Regulation
Henry hadin pat nak kalian jungi ni kuat pat abakat bang nang don ka Satri Jong ka Meghalaya state kamu ni nang sungki ni nang sungsi para bat kini kenun sang lagi kijang penduduk kibade depo garo hirs ke jungi bat gila menjur tan adu bekas sarkar kamla menwara ikilat berhenti Treikam ka LP karena kalian jung Dr. Mukul sama hati por bukan DCM ulah terwai ni menwara ya kawai comprehensive mechanism kaan mentelakam kabala Treikam habarok ki apli jaka hapo ka beli nyutrep nyusem bat ka garuhil ya kata ka boy de pleng kaan ngilaya menjur bat ngilaya ho kumno kita berhenti bat ngi ba arja country ngiyo syaya takaan ka pangitip kung kata MRSSA arja country Henry hadu ini isgi ngilungwa man baka sarkar kam sunala ban Treikam ya kadikaan don ibohong bakanikaan kilong kaan kebetulan Henry ngingitip biya kadikaan kalong kebetulan ne kalong kebaklai bagara ngiyi ba kibniat kim simlalong kita kibniat kibnet ngilala banjekran biang bang nesi ban perlu lemah kita ke amendment jong kita ki a dan jadi ki an Henry hadu menta ngi bagani ka sarkar ba sengpat menta ke MDA government kam simala untuk Treikam ikanikan kalau subuh ya kapor kalau ya kata polisi taktik jungki bandili ya kanikaan ban Treikam agak jela jungi ngamtip lada gadi ke MUA government 2 Jong Dr. Mukul lese kanikaan kalau Treikam syak kapor ke jela jungi hande mali wan simti ke sarkar pemai daga jekwilinti ke bekrau na kalian jungi ibang ilamat ia ke satu kongres ngila kumilinti kani ke sarkar MDA kan no ke sarkar jungi ipajba bagi ai ke sur ke bakran ipajba kata ke sur kin Treikam Henry Niwi kadak kasin ka jingpom la Treikam ia kani kaan MRSSA kalau itu way na ki benta ka bakani ke sarkar ke suram bang Treikam ya kaan MRSSA na kadaw kan kalong kumba katawir riba kani kaan kamdi kaan ke balasna gandi kani kaan ke balasna ke MU